U svojoj 9. godini imao sam harfu. Ona se sastojala od električne drvene bandere i 6 pari žica vezanih za porcelanski izolator Jedan se izolator okrenio praćkom pre nego što sam otkrio. Kroz zemlju strings by the river where the willows cover asab mobrab mokavs etchers. There's been smrakom motsrup arid willows with heavy fingers strings upon an instrument. You're all alone and so peaceful until it's all so still. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so hvata zvuke iz davnina, melodije dopiru iz prošlosti i iz budućnosti. Idealna razdaljina između stabala iznosi 50 metara.